Nubwo Burundi ari kimwe mu bihugu bito byo muri Afurika, mu myaka mike ishize Uburundi bwagiye bugaragaza iterambere rigaragara mu bucuruzi, ikoranabuhanga, ubuhinzi ndetse n'inganda. Nubwo igihugu gifite ubukungu bugikura, hari abantu bake bashoboye kubaka imitungo ikomeye binyuze mu kazi gakomeye, icyerekezo n'ubushake bwo guteza imbere igihugu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu 10 bakize kurusha abandi mu Burundi mu mwaka wa 2026 ndetse n'inkuru zitangaje z'urugendo rwabo rwo kugera ku ntsinzi. Uburundi bufite ba rwiyemezamirimo bafite imbaraga n'intsinzi bidasanzwe, kuva mu buhinzi kugera mu rwego rw'ingufu. Aba bantu bubatse ubucuruzi bukomeye butabinjirije amafaranga gusa, ahubwo bwagize uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'u Burundi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro w'inkomoko official, wibuka gukora subscribe no gusangiza inshuti n'abavandimwe kugira ngo twaguke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Nanabasuza cyane aho muri hose mu bice bitandukanye by'isi, cyane cyane abashinga nahe muri mu Burundi, yemwe mumeze mutengahe mu Bujumbura. Reka turebe abantu 10 ba mbere bakize kurusha abandi mu Burundi mu mwaka wa 2026 n'uburyo babonye ayo mahera mugani w'abarundi. Ku mwanya wa 10 hari uwo bita Charles Ndayizeye ufite umutungo ungana na miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Charles ni igihangange mu bucuruzi bwo gucuruza ibicuruzwa mu Burundi. Yashinze ubucuruzi bwa supermarket n'amaduka acuruza byinshi, byahinduye uburyo abarundi bagura ibintu. Ubucuruzi bwe bwibanda cyane ku gutanga ibicuruzwa bihendutse kandi byoroheye abantu kubibona, bikaba byaramugejeje ku mutungo ubarirwa muri miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 9 haza uwo bita Lydia Sekera ufite umutungo wa miliyoni 120 z'amadolari. Lydia ni umwe mu bagore b'intangarugero mu mikino n'imyidagaduro. Yashoye imari mu mikino, uburezi, inyubako zakira ibirori ndetse no mu bitangazamakuru. Nk'umugore wa mbere wabaye mu kanama nyobozi ka FIFA, Lydia ni icyamamare kandi akaba umukire cyane. Kuri ubu abarirwa ko afite umutungo wa miliyoni 120 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Joseph Butore ufite umutungo wa miliyoni 150 z'amadolari. Joseph Butore yamenyekanye cyane mu rwego rw'inganda, kuva ku bikoresho by'ubwubatsi kugeza ku bicuruzwa byo mu rugo. Inganda ze zitanga ibicuruzwa by'ingenzi ku barundi benshi. Umutungo we wa miliyoni 150 z'amadolari ukomeje guteza imbere inganda z'igihugu. Uyu akabaza ku mwanya wa 8 mu batunze Agatubutse mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa 7 kandi turasanga uwo bita Gabriel Ntisezerana ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 180 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gabriel yayoboye imwe mu masosiyete akomeye yo gutwara ibintu no kubigeza aho bikenewe mu Burundi. Ibikorwa bye byafashije gutwara ibicuruzwa muri Afurika y'Iburasirazuba, bityo byongera ubucuruzi mu koroshya uburyo bwo gutwara ibintu. Uyu nawe ni umwe mu bakire bakomeye cyane bavuga mu gihugu cy'u Burundi. Ubushabitsi bwe bwatumye aba umuntu ukomeye mu rwego rw'uruhererekane rw'ubucuruzi mu karere. Ubu akaba afite umutungo ubarirwa hagati ya miliyoni 180 na miliyoni 190 z'amadolari. Naho ku mwanya wa 6 hari Rose Nkurunziza ufite umutungo wa miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Mu rwego rw'amahoteli n'ubukerarugendo, Rose ni umwamikazi nyakuri, afite amahoteli meza cyane n'ahantu ho kuruhukira. Byahinduye cyane ubukerarugendo bw'i Burundi, kuva ku mahoteli ari ku nkengero z'ikiyaga kugeza ku nyubako zo mu mujyi. Ubwami bwe mu kwakira abashyitsi bufite agaciro kagereranyijwe kuri miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 5 haza uwo bita Pascal Nyabenda ufite umutungo wa miliyoni 250 z'amadolari. Pascal ni umuntu ukomeye cyane mu rwego rw'amabanki n'imari. Yashoye imari mu mabanki y'ubucuruzi no mu bigo bitanga inguzanyo ntoya, bifasha ba rwiyemezamirimo kubona igishoro no guteza imbere ibikorwa byabo. Afite kandi umutungo wa miliyoni 250 nk'uko twabivuze z'amadolari. Akaba ari umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye mu rwego rw'imari mu gihugu. Ku mwanya wa 4 kandi turasanga uwo bita Antoinette batumubwira. Bivugwa ko afite umutungo wa miliyoni 300 z'amadolari. Antoinette ni umwe mu bayobozi bakomeye mu rwego rw'ingufu zisubira, izizwi nka renewable energy mu Burundi. Yibanda cyane ku mishinga y'ingufu z'imirasire y'izuba n'amashanyarazi akomoka ku mazi. Gahunda ze zo guteza imbere ingufu zirambye zafashije imiryango myinshi kubona amashanyarazi ndetse zinongerera ubushobozi ibikorwa by'ubucuruzi, bituma agera ku mutungo wa miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita François Nkurunziza ufite umutungo wa miliyoni 350 z'amadolari. Nkurunziza yubakiye ubutunzi bwe mu rwego rw'imiturire n'inyubako z'ubucuruzi. Imishinga ye yahinduye imijyi myinshi,
yubaka amazu yo guturamo, ibiro ndetse n'amaduka acururizwamo hirya no hino mu Burundi. Afite kandi umutungo ubarirwa muri miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari umwe mu bantu bagira uruhare rukomeye mu guhindura isura y'imijyi y'igihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa kabiri turasanga bita Jean Claude Nenzako Karerwa, ufite umutungo wa miliyoni 400 z'amadolari. Jean Claude ni umwe mu batangije iterambere rikomeye mu itumanaho binyuze mu ishoramari yashyize mu miyoboro ya telefone zigendanwa no mu bikorwa remezo bya internet. Yafashije kandi abaturage benshi kubona uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga no guhuza igihugu n'isi. Umutungo we wa miliyoni 400 z'amadolari ugaragaza uburyo urwego rw'ikoranabuhanga n'itumanaho rukomeje gukura mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa mbere haza uwo bita Dore, ufite umutungo ubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Yatangiriye ku buhinzi bwa kawa n'icyayi, aza guhindura ubutaka bwera bw'igihugu mo ubwami bukomeye bw'ubuhinzi. Ibikorwa bye bifasha ibihumbi by'abahinzi kandi bigatanga umusanzu ukomeye mu byoherezwa mu mahanga by'u Burundi. Afite umutungo wa miliyoni 500 nk'uko twabivuze z'amadolari y'Amerika. Akaba afatwa nk'ikimenyetso cy'ubuhinzi bugezweho n'ubuyobozi bufite icyerekezo mu Burundi. Aba nibo bantu 10 ba mbere bakize kurusha abandi mu gihugu cy'u Burundi. Ni abayobozi bahinduye inzego bakoramo kandi bagasiga uruhare rukomeye mu gihugu. Bashinze imirimo mishya, bateza imbere ibikorwa remezo kandi batera imbaraga urubyiruko rwifuza kwihangira imirimo. Mu gusoza, aba bantu 10 bakize kurusha abandi mu Burundi mu mwaka wa 2026 ntabwo bazwi kubera ubutunzi bwabo gusa, ahubwo bazwi no kubera uruhare bagize mu guteza imbere igihugu binyuze mu bucuruzi, ubuhinzi, ikoranabuhanga, inganda n'ingufu. Bashoboye guhanga imirimo, guteza imbere ibikorwa remezo no gufasha abaturage benshi kugira imibereho myiza. Inkuru zabo zitwigisha ko gutsinda bituruka ku gukorana umurava, kugira icyerekezo no kudacika intege nubwo haba hari imbogamizi. Ni urugero rwiza ku rubyiruko rwifuza kwihangira imirimo no kubaka ejo heza hazaza. Reka duhindira hambibutsa ko mwatubwira mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se comment igihugu kindi wifuza kumenyamo abagwiza tungo cyangwa se abayoboye abandi ku isi mu kugira agatubutse. Kandi ntimwibagirwe gukanda kuri like no kwiyandikisha cyangwa se gukanda subscribe ku Nkomoko Official kugira ngo mukomeze kubona izindi nkuru zidasanzwe kandi zicukumbuye. Njye nk'ibisanzwe ndimugira bangati, aha ni ku Nkomoko Official. Mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi. Ndabashimiye.